Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami uMiss Awamjesanje. Angihambi ngedwa, ngaba nomzalwane eceleni. Ngithanda ukunibingelela emakhaya nakuzo zonke indawo lapho nikhona khona. Okhulumayo uBrother Ben Maseko. Ngaphambi kokuthi siqale isifundo sethu, bengicela sivale amehlo uma sikhuleka. Sisulwini, sibonga umusa nothando nokulondoloza wena wasigcina wasifisa isikhathi samanje njengoba sesisenyakeni omusha. Onke amazwi siwafunda abalawo sakhaya sikhulise bakho. Siphe ingqondo ezikhaliphileyo nezivulekayo ukuthi konke sekufunde kungene kuthina kwesakhe sikhulise sibe ngabakho egameni lomsengcwele usiphathe. Amen. Isifundo sesibili phansi kwesihloko esithi iwundlu likaNkulunkulu. Ivesi lekhanda lithola ku-Isaiah 53 verse 7 lifundeka kanje: yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu eliswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Isaiah 53 verse 7. Mzalwane Maseko, ungasichazela isihloko lesi ukuthi uzwisisane ngaso njengoba sesiqale isifundo sesibili onyakeni ka-2025? Kulesi sifundo sithola inkulumo yewundlu likaNkulunkulu. U-Isaya uma kakhuluma ngalo iwundlu leli ngokwesiprofeto uthi lahlatshwa kodwa alizange lakhala. Nalapho liswa khona njengemvu yokugunda akazange abe khona nokukhala noma akuphikise konke lokho. Siyakuthola konke lokhu kuyenzakala ke my sister lapho uJesu Kristu abethelwa khona esiphambanweni. uJesu uthi makabethelwa akazange abe nokukhala mhlambe aphikisane nalabo abamkhaphela esiphambanweni. Konke lokhu ke kwagcwalisa isiprofeto esilaphana ku-Isaiah 53 lesi besibonisa ukuthi kuyakwenzakalani lapho uJesu Kristu abethelwa khona. Ke namhlanje sizathi sithole kabanzi ngaleli wundlu ekukhulunywa ngalo lapha okuyiwundlu likaNkulunkulu. Amen. Ngoba ithi isoni esiphendukayo masibhekisa amehlo waso kuNkulunkulu elisusa zonke izono zethu. Asingene kwisonto Masingana 7 kwisihloko esithi ubufakazi bukaJohane uMbhapatisi. Kuyini uJohane uMbhapatisi akumemezela ngoJesu na? John 1 verse 15 to 18. Mzalwane ngasiza lapha. uJohane uthi makakhuluma lona ngilona engangikhuluma ngayo. Siyathola ukuthi uJohane isifundo sakhe sasimemezela ukuza kwakaJesu Kristu okokucala. uJohane uye oletha inkulumo kaJesu Kristu athi yena abantu mabeze kulo iwundlu elihlanza izono. Lapha kuJohane wokucala uma sifunda uverse 15 no 18 ngizawuthi nje nifince kancane ukuthi sizwisise lokhu uJohane asibekela kona. Uthi lana uJohane lona ngilona engikhulume ngaye ozayo ngaphambili engiza ngaphambi kwakhe, and lona okungekho omunye ozayo after kuza yena. So uthi uJohane lapha bonke laba abeza kuye bakuthola umusa. Yiyo into esiyitholayo la ukuthi uJesu Kristu abeza kuyo bayakuthi bafumane umusa. Uthi lana if uma sibheka kuverse 18 uthi yena akukho muntu othe wabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi, only othe wabona indodana kaNkulunkulu yilona ozathi abe angazi ukuthi bayibiza ngithi under the bosom of his father. Lana isho kanjalo ngesilungu, kodwa ke mawungayichaza lapho ngesizulu isho ukuthi esifubeni sikayise, osesifubeni sikayise. So lana ke kafushane into esitholayo lana ukuthi yini lento lena uJohane ayichazako ngoJesu Kristu. Uthi yena uJesu Kristu kuyiwundlu elizayo. So isimemezelo bekasiletha ebantwini. uJohane waziveza kanjani kubaholi bezenkolo na?
John 1:19 to 23. Mzalwane. uJohane umakazi lethe ebantwini because sebabuza ukuthi kanti wena ungubani, kungabe uKristu, ungabe umprofeti na, ungabe kahle kahle ungubani wena. uJohane akazange wazama mhlawumbe ukuziphakamisa yena ukuthi abonakale njengomuntu ongaphezulu, or mhlawumbe njengoba siyazi ukuthi uJohane futhi naye wayenabafundi, kodwa ke uJohane umakazi introduce azilethe ebantwini uyasho ukuthi yena uthi cha angiyena uKristu kodwa ngiyilona olungisa indlela kaJesu Kristu. So yinto ayiveza-ke ebantwini ukuthi mina ngingumlungiseleli okaKristu ozayo, angifanele ngisho nokukhumula izintambo zesicathulo zakhe. Isigaba esilandelayo, yisiphi isiprofetho asigcwalisa futhi siqondana kanjani naleso na? Isaiah 43:5. Njengoba sithola ukuthi uJohane wayememezela ehlane, ememezela ukuza kukaJesu Kristu. Lana Isaya uyasho ukuthi kuya kuba khona izwi elizawukhala ehlane limemezele ukuza kukaJesu Kristu. Ngempela ke uJohane ugcwalisa lesi siprofeto sika Isaya esikhuluma ngezwi elizathi limemezele ehlane liletha isigijimo ebantwini sokuthi uJesu Kristu uzathi azosindisa izwe leli elibhubhayo. Ukugcwalisa nje kumaprofetho egcineni ithi abantu kufanele bavuswe, akusona isikhathi manje sokumemezela ukuthula nokulondeka. Selected Messages book page 410. Yeah. Before sidlula lapho siyathola ukuthi uJohane ukuzalwa kwakhe kuthiwa wazalelwa ukuthi alethe isigijimo sikaJesu Kristu, alimemezele ebantwini. Kuthiwa bekane special message ekufanele asilethe ebantwini. So specially sokuza kwaJesu Kristu okokuqala. Yikho lokhu uJohane iwayilethe ebantwini ukuze baphile. Sabonga. Singandlula kumsombuluko Masingana 6. Phansi kwesihloko sithi umsebenzi wokuba umhlatshelo. A. Umbuzo. Lapho uJesu eza kuJohane ezobhabhatiza, uJohane wamkhomba kanjani futhi efakaza ngomsebenzi wakhe emphakathini na? John 1:29-34. uJohane ke lapha uma sekufanele azobhabhatisa uJesu Kristu, uthi uma kambona uJesu Kristu uJohane uyakhumbula ukuthi lo uye ebengimemezela ngaye. Uthi bhekani iwundlu likaNkulunkulu leli elithatha elisusa izono. So umbiza uJesu Kristu njengewundlu elizathi lisuse izono kubo bonke abantu. Yilapha amletha khona introducer ebantwini ukuthi nayi indodana kaNkulunkulu eyiwundlu elithatha izono zabantu, elisusa izono zabantu. Amen. Uverse 34 ithi mina ngibonile ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. Umyalezo akade ebanika wona. Isigaba sesibili sithi yisiphi isiprofetho esagcwaliseka na? Isaiah 53:4-7. Masiza lapho. Uma sibheka ku-Isaya 53 njengoba besike samchaza kancane ukuthi lapha kuyisiprofethi esikhuluma ngokuza kukaJesu Kristu nokuhlushwa azathi ahlangabezane nakho, nokushajwa nakho konke okuzathi kwenzakala. Kodwa ke kukho konke lokhu kuyasho ukuthi uzathi ahlushwe, akayikusho lutho, uzathi ashaywe, kodwa uyakufana newundlu. Kungakho-ke uthi uJohane umakeze ebantwini publicly uyamveza uJesu Kristu njengewundlu elikaNkulunkulu elisusa izono zabantu. Yikho lokhu sikuthola ukuthi isiprofeto lesi sika Isaya sabe sesiyagcwaliseka. Sabonga mfana. Singakhelela ku B. Umbuzo uthi uJohane wamethula kanjani uJesu kubafundi bakhe na? John 1:35-36. Kuthi futhi ngelanga elilandelayo emva kokuthi uJohane sekabhabhatisile uJesu Kristu,
uthi uma sekamthula kubafundi bakhe uthi kubafundi bakhe babheke kuJesu Kristu okuyiyena iwundlu likaNkulunkulu. uJohana akazithathela udumo lokuthi ngoba yena mhlawumbe ubhaphathise uJesu Kristu ukuthi kubonakale yena, kodwa uthini uphakamisa inkosi ukuthi inkosi makubonakale kuyiyo ekuyiwundlu elikaNkulunkulu. Isigaba esesibili sithi amazwi akhe aba namphumela munye kubo nokuthi kwenzakalani kamuva ekuphileni kwakhe na. John 1:37. Emva kokuthi bezwe ke ukuthi uJesu Kristu lo othe wabhaphathiswa uJohane uye iwundlu likaNkulunkulu noma unguJesu Kristu okufanele ukuthi alandele, abafundi bakaJohane babe sesibamlandela. Abazange baba nakungabaza babona izinto uJohane ebekafakaza ngazo ngoJesu Kristu, ngempela bathatha isinqumo nabo futhi bamlandela. Siyabonga mzalwane. Sindlule kusifundo sesithathu ngolwesibili. Isihloko esithi abafundi bakaJesu bokuqala. Umbuzo uthi, ngobani abanye abafundi bakaJesu bokuqala na? Mateyu 4:18-21. Lapha kulesi sigaba sabafundi bokuqala bakaJesu Kristu sithola lapha ababili abokuqala abebadoba izinhlanzi. KwakuSimon owayebizwa ngokuthi wakuPeter, and then kukhona futhi noAndrew umfowabo. Yibo abafundi laba ke ababili bokuqala abalandela uJesu Kristu. Uma sifunda lana kumoya wesiprofethi uthi ngona mhlawumbe ungafunda kusigaba sokuqala ngesizulu lapho sichaze sise ukuze kuzwisiseke ukuthi laba bafundi kungani bavele nje basuka balandela uJesu Kristu. Ifundeka kanje. Omunye kubabili abalandela uJesu bekungu-Andrea umfowabo kaSimiyoni, omunye kunguJohane umvangeli. Yibona abafundi bokuqala bakaJesu. Beshukunyiswa umuzwa ongena kuvinjelwa. Balandela uJesu beshisekela ukukhuluma naye. Kodwa bemangele futhi bethulile. Belahlekelwe ukubaluleka komcabango othi ingabe lona unguMesiya na? Ilombuzo athe bawubuza. Bathe mabaqala ukulandela uJesu Kristu mabahamba naye babenganami imibuzo eminingi ebebangayibuza, kodwa kubo bebafisa ukwazi ukuthi ngempela lona uhuye uMesiya na. Kwakusesekhona lokho kungabaza bona, kodwa ke uJesu Kristu wababona ukuthi bamlandela, wabona ukuthi banakho ukusola okuthize abanakho, kodwa ke baye bathatha izinyathelo zokuthi mabamlandele uJesu Kristu. Siyathola lana ukuthi ngalokho kwenza kwabo njalo masichubeka sifunde isifundo siyathola ukuthi omunye wayebabiza omunye abiza omunye, kuya kwakhula abalandeli bakaJesu Kristu. Ukudlula esigabeni sesibili umbuzo A. Intakazelelo yini abayibonisa kuKristu futhi kwaba isikhathi eside kangakanani emva kokuhlangana naye okokuqala na? John 1:38-39. Bathi ke lapha abafundi base batholile ukuthi lona bahlangene noJesu Kristu babizana, omunye wabiza umfowabo bathi woza ubone sithole ubani umsindisi, we have found the Messiah, okuwukuthi uJesu Kristu. So yikho lokhu ke esiye sakufumana kulesi sigaba sesibili. Sawangizalane, kodwa ikhona into engithandile la umbuzo. Bambuza ukuthi uhlala phi na?
Yes. So sawathola abaphendulo uthi kubo wozani nibone ukuthi ngihlala kuphi. That was very interesting ukuthi ngoba befuna ukubona ukuthi uhlalaphi bekumele bamlandele bahambe naye. So kusho ukuthi bebesathethe isinyathelo sokuthi sesihamba naye. Yeah. Okuyinsela nakuthina ukuthi kumele masimlandele simlandele ngokupheleleyo ungathi ngishiya kodwa sibela esizidelayo simlandele ngempela njengoba sibona kwenzeka la. Enye futhi into engithandayo esibonayo kulabafundi bokuqala abazange bafuna ukwazi ukuthi sikulandela siya kuphi. Okuningi bebakufunda phambili. Abazange futhi bafuna ukuzwa ukuthi mhlambe sibizwe okwesibili ukuthi mhlambe ngizalinda ubizo lwesibili then bese ngiyasuka ngiyalandela sengibonile mhlambe izibonakaliso zika Jesu Christ ezathazenza. No, le message yokuqala noma isigijimi sokuqala ebathe basizwa ngoJohane uMbhapatizi yiso lesi sigijimi esithe sabenza mabasebezwa ngoKristu noma sebembona bangabi nemibuzo eminingi kodwa bathini siyamlandela siyakufunda khona phambili sizwe ukuthi inkosi ithini. So kanti kuyinselela nakithi namhlanje ukuthi masizwa isigijimi siyaye sisithathe ngokuthi hayi mhlambe lesi asicondene nami ngizathi ngize ifuma kuza kwesesibili esizathi singithinte ngqokini kodwa ke sizazisola lelo thuba lingasenzeki because abafundi labo kuqala abazange bamosha ithuba kuthe makuza ithuba lokuba bahambe noJesu Kristu bamlande. Sawubona mzalwane. Ungidlela phambili sifunde uB umbuzo uthi benzani abafundi bokuqala emva nje kokuhlangana naye na John 1:41-42. Okay, lena bese sichazile ukuthi emva kwalokho yiyo lena ukuthi bagcina balandela uJesu Kristu. And futhi ngokulandela uJesu Kristu babiza omunye nomunye umfowabo bonke ukuthi masibe naleli thuba lokuhamba noJesu Kristu. Siyabonga mzalwane. Sondlelela ku4 olesithathu Masingana 8. Phansi esihloko sithi ukubhidliza ukuchema. Umbuzo ka-A ufunda kanje. Chaza ukuthi wenzakalani lapho uJesu emema omunye umfundi ukuba amlandele na. John 1:43-45. Lapha siyathola ke ukuthi indaba yokumemana iyachubeka. Nangu uPhilip uJesu Kristu uhlangana naye futhi abanye abadobayo izifishi uyambiza futhi uPhilip naye futhi uPhilip waseBethsaida uyamlandela uJesu Kristu. uPhilip naye akathuli lezi indaba ezinhle athe wazithola uthi hayi nami ngithi ngidlulise kubanye abafowethu udlulisa la kuNathaniel. And then uNathaniel mayifika kuye uba nokungabaza uJesu Kristu ukuthi ngabe uJesu Kristu lona unguye ngempela lona ebekufundiswa ngaye through Moses izinto ezinjalo. So uba nokumjaji uJesu Kristu ukuthi ngempela ngabe ungumesiya na. Kodwa ke uNathaniel naye ngokunjalo uyamlandela uJesu Kristu. So lana if sifunda lana kuMoya prophet ukuthi Isaiah page sithi yona uPhilip wawulandela ubizo noma icommand kaJesu Kristu. And after lokho waba umunye osebenzela uJesu Kristu ngokuthi wabiza futhi naye bani uNathaniel. So yikho ke lokho esikutholayo. Kodwa lana kwisigaba if masifunda kuJohn 1:45 ithi uPhilip uthola uNathaniel and uthi kuNathaniel ngimtholile loyo kwakhulunywa ngaye kumthetho kaMoses. Uthi futhi owumprofeti okubhalwe ngaye uJesu waseNazaretha indodana kabani kaJosefa uyamchazela lapha ke. So sizathi sichubeke sizwisise ke ukuthi uNathaniel njengoba sika landela naye ezwile futhi achaziselwe ngokuphelele uPhilip ukuthi ungubani lo muntu engimlandelayo ngabe uthini yena na. Asicela kuB umbuzo uthi kuyini esingakufunda ngendlela uKristu abanakho ukuqonda ukuba manqika kukaNathaniel na
John 1:46-49. uNathaniel uthi yena ngabe khona into enhle engavela eNazaretha na. Lokhu mabayibiza lana ukuthi prejudice nesiNgisi, into oyicabangela ingeke mhlambe angazi ukuthi ngesizulu ibeka kanjani, kodwa ukuyithathela phansi, ukujaja umuntu ngendlela ombona ngayo wena. So uNathaniel uyabheka ukuthi hayi angeke kwenzakala ukuthi endaweni yaseNazaretha kube khona umuntu ongahle abe nguJesu, abe nguMesiya ozathi asindise isizwe sika-Israyeli. Ngalokho uJesu Kristu uyamphendula uthi yena woza uzosibonela. Ngempela ke uNathaniel uyamlandela uJesu Kristu ukuze abone ukuthi kuthiwa. Uma sifunda lana bese nje ukucaphuna esincane lapha sika somoya wesiprophet. Ithi yona esiNathaniel look, okay, ngicela uyifunde ngesinto la ku-first paragraph. Ifundeka kanje. Lapho uNathaniel ebheka uJesu wadumala. Ingabe lo muntu othwele izimpawu zomshikashika futhi ongompofu angaba nguMesiya na? Kodwa uNathaniel azange akhethe ukudela uJesu ngoba umyalezo kaJohane waletha ukulahla ngecala enhlizweni yakhe. Amen. So lana into eyenza ukuthi ithinte inhliziyo kaNathaniel ukuthi uNathaniel wayefisa uyewezwa futhi ngaphambilini ngoJohane umbhaphatisi kukhulunywa amemezela ngoJesu Kristu. So kodwa ke into ekebekanayo ukuthi azibuza ukuthi ngempela kungabe kukhona umuntu onjena ongahle abe uMesiya na kwindawo yalapho. Kodwa ke ngokuthi wayehlezi endaweni kuthiwa ngaphasi kwesihlahla somkhiwane. So kuleso sihlahla somkhiwane la ehleli khona uNathaniel ameditate, afisa ukwazi kabanzi azithola yena, then lapho abizwa khona. So uthi uJesu Kristu makamchazela uthi hayi wena ngikubone usase uhlezi ngaphansi kwesihlahla somkhiwane. Uthi makasekezwa manje ukuthi hayi nangu lo muntu wazi ukuthi bengihleli ngaphansi kwesihlahla. uJesu uyamtshela ukuthi so uyakholwa manje na ngoba ngiye ngakutshela ngalokhu na. So ingqondo yabuya manje kaPhilip ukuthi hayi ngempela lona kuumuntu kaNkulunkulu. Then ngokunjalo ke usekuyabona sekakholwa ukuthi sekakholelwa manje kuJesu Kristu. Umoya ongcwele sosebenza kuyo ukuthi lona uyindodana kaNkulunkulu. So kaningi if singavumela umoya ongcwele ukuthi usebenzise khona izinto lana uthola khona ukuthi uyathinteka ukuthi yazini ufuna ukwenza okuhle, kodwa ke siuncabela umoya kaNkulunkulu ukuthi usebenze kithi. Kumele sivumele ukuthi wenze njani usebenze kithi ukuze ukwazi ukusiholela ekuphileni. Sabangizela ungidlulela phambili ngolwesine Masingana 9 phansi esihloko sithi izulu elivulekile. Umbuzo ka-A uthi uKristu kuyini akuthembisa uNathaniel futhi kungani na? John 1:50-51. Uthi ke uJesu Kristu makachubeka kwinkulumo yakhe noNathaniel uthi njengoba bese ngikutshelile ukuthi ngiye ngakubona uhlezi ngaphansi kwesihlahla somkhiwane usukholwa ke manje, and uthi kuningi osaza kukubona if wenza njani ungilandela. Yena uthi uJesu Kristu makachubeka ku verse 51 incwadini kaJohane 1 uthi ngicinisile ngithi kuwe ukusukela manje uza kubona yini izulu livuleka nezingilosi zikhuphuka zehla nendodana kaNkulunkulu. So konke lokho manje kumenza ukuthi manje uPhilip agcine sekenza njani aba nokukholwa akholelwe kundodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Uthi izulu lenze njani lavuleka wabona ukuthi lena indodana kaNkulunkulu. Kwisigaba sokugcina kuMoya Prophet la ithi
Izingelosi zikaNkulunkulu ziyenyuka, zithwele imikhuleko yabasweleyo nabasosizini kuBaba phezulu. Zibuye zehle, zilethe izibusiso nethemba, isibindi, usizo nokuphila kubantwana babantu. The Deed of Ages, page 142 to 143. Lichazela ukuthi izingelosi zezeni ziphethe izibusiso kanye nemikhuleko. Ngabe khona usathanda ukugcwalisela ngaphambi kokuthi sidlulele ku-B? Lana uJesu Kristu unikeza uNathaniel isiqiniseko sokuthi if uma kube uzongilandela uthi izulu livulekile for wena ukuthi ubone yonke into eyenzakalayo. Uthi izingelosi ziyehla ziyenyuka ziphethe imithandazo zalabo abawudingayo, nalabo abaphuwa, nalabo abafisa ukuze ukuthi babe kuye uJesu Kristu. So lokhu kwakunikeza uNathaniel ukuthi awulahlekile uze ekuphileni na uthe weza kuJesu Kristu. Amen. B. Kuyini okwenzakalayo uma samukela uKristu na? John 4:14, Isambulo 22:17. Uthi kuwo wonke ophuza kulawa manzi engizathi ngimnikeze wona akayikoma, kodwa uzathi angaphinde ome. Uthi lona ophuza kulawa manzi uphuza kumthombo ongapheliyo. So lana isiqiniseko sisitholayo ukuthi kubo bonke laba abamukela uJesu Kristu njengendodana nomsindisi wabo bayakuthi bathole ukuphila okunaphakade. Uthi ophuza kulona mthombo akasoze futhi awome, uyakuhlala anethezekile njalo. Kukho konke esikutholayo nakukho konke esikufundayo ngendodana noma lewundlu likaNkulunkulu, siyathola ukuthi lize ukuzosiza lichithe zonke izono esinazo, lisamukele njengalabo abaza ukuthi babe isabelo sasezulwini. Siyabonga. Sesifikele esikhathini sokuphela kwesifundo. Ngathi Nkosi nganibusisa igama lengcwele. Amen. Amen. Isikhathi samanje sovala ngomkhuleko. Sicela umzali Maseko asikhulekele. Siyakuvala amehlo masithandaze. Baba wethu osezulwini, osethungcwele, siyabonga ubusa uthando lwakho osenza lona. Nkosi, siyathemba ukuthi ngalezi zifundo esizitholayo zizathi zisize zisisondeze kuwe, zisisondeze kulo iwundlu nemvana kaNkulunkulu, ukuze kukho konke esikwenzayo nathi masibe njengabafundi bokucala lapho bamenywa khona bangabi nakungabaza, kodwa bathatha kukho konke bakwenzayo bakulahlela kuJesu Kristu ukuze kube wuye ubasizayo ukuba baphumelele kukho konke bakwenzayo. Ngakho Nkosi, siyakhuleka kulesi sikhathi samanje, sikhulekele imindeni, izihlobo nabangani bonke abasondelene nathi ukuthi nxa bezwa izwi lakho bavume ukushiya kuzo zonke izinto ezimbi abazenzayo banamathele kuyo. Size ke Nkosi ukuze njengoba sisibona sifinyelela kwesikhathi sokuvala kwembali yomhlaba ukuthi masingatholakali silabo abavalelwa ngaphandle, kodwa nathi sibe ingxenye yalabo abazathi bakubone ukubuya kweNkosi yethu Jesu Kristu. Konke lokhu sicela sikhuleka ngayo iNkosi ezasisiza ephila manje.